Можеме ли да поразборуваме со вашиве деца малку? Ja, možete, što da ne. Ристо, Risto, Ристо, samo molit ću vas na njemački, jer oni više razumiju njemački nego jugoslavenski već. Ристо, Risto? ме слушаш ли? Да, Ja? Чичко тамо гледа. Ja, Чичко, Čičko да, tamo да. gleda. Да. Tak mu stuku. Ме слушаш? Guck mal da, Mensch. Kannst du mit mir, Risto, kannst du mit mir jugoslawische Sprache sprechen? Nee? Nein. Nur Deutsch? Auch nicht. Susi, was willst du sagen, bitte? Što bi sakao? Deutsch. Nu, Nur Deutsch. Deutsch. Znači i ti ne znaš da zboruvaš makedonski, nito srpsko-hrvatski. Ajde ušte malku da pozboruvame. Što si ti? Malo? Malo Makedonče. Makedonce. A kako se vikaš? Nita Papovski. Kade si roden? Koliko godina imaš? 3. Godini. Imamo 3 godine. 3 godine. Ti odiš na učilište? Ma ja. Willst du in der Schule gehen? Nein. Warum? Sagst du mir warum nicht? Ich bin noch kleiner. Ich bin noch kleine. Ovde gledam dve деца, ти рече пред малко дека имаш три. Каде е Да. третото? Третото се не е кај дедото и бабата, тамо... иде Во Југославија? у школа, Да, Југославија, во Риека. И праќам секој месец по 200 марки за одржување за живот. Тамо е на училиште? Тамо е на училиште. А деца овдека се во детска градинка? Не, тие се уште мали и треба да има 4 години за да ги исполнуваат условите во дечка градина, не? И пошто децата ми се мали, тие морат да ги дополнат условите, значи можеме да размислиме, мали деца не може да одат од тие. Значи ли тоа дека супругата твоја не работи? Да. Жената му не може да работи ради децата, тие се мали, нема кој да ги чува и така натаму. Во минатата емисија спомнавме дека еден од најсериозните проблеми на странските работници во Сојузна република Германија представува образованието на децата. И во оваа насока западногерманските власти вложуваат значителни напори. Меѓутоа, тие неоддалеку не можат не само да го решат, туку ниту да го ублажат овој проблем, барем за догледно време. Основната причина лежи во тоа што на одредени подрачја е различна концентрацијата на деца од предучилишна и училишна возраст, а и возраста е различна. Исто така и непознавањето на јазикот влијае во оваа насока. Има и други причини. Голем број од странските работници дури и од лични причини не ги даваат децата на училиште. Сретнавме и ваков пример. Една брачна двојка од Македонија ги довела своите две деца, 8-годишно момче и 11-годишно девојче. Ниту едното не е на училиште. Девојчето им служи на родителите како куќна помошничка. Ја уредува куќата, им готви на родителите, па дури и се грижи за помалото братче. Туку да наведеме неколку конкретни податоци за илустрација на овој проблем. Само во покрајината Северна Рајна-Вестфалија има околу 17.000 деца под 16 годишна возраст. Од нив, од 30% се опфатени во образовниот процес. Или, од вкупниот број деца на југословенските работници во Сојузна република Германија, со задолжително 8-годишно школување се опфатени околу 12%. Навистина, во оваа насока има известни подобрувања. Минатата училишна година, например, овој процент изнесуваше само 8%. Посебен проблем представува дополнителното образование на мајчин јазик. Тој е толку остер со самиот факт што на одредени подрачја е различна концентрацијата на децата, па и возраста е различна. Овој проблем е најостер во големите градови, зашто не е лесно да се отвораат паралелки за дополнително образование на мајчин јазик само за неколку ученици. За југословенските деца, овој проблем е уште посериозен со самиот факт што нашата земја е повеќе национална. Токму и затоа наставата во овие училишта се изведува на српско-хрватски јазик.
Leben in einem fremden Land bringt Probleme mit sich. Živenje tovo tuđa zemlja se razbira, nosi so sebe problemi. Ovo osobeno se odnesuva za ženite i decata. Nije ovde morame mnogo da vložime za podobruvanje to na položbata. Sekako ne se rozovo. No, sve što možeme da storime, nije sakame da go napravime. No koliko? Naprimjer, najseriozan problem je obrazovanijeto. Zato aki molime vašite sunarodnici da pokažete razbiranje i da gi ispratja decata na učilište. I ne samo v osnovno učilište, tuku da im se ovozmoži profesionalno obrazovanje. Nije nastojuvame da im se izlezevo presretno onije što nese germancivo smislan odstranuvanje na sitene do razbiranja što proizleguvat od nepoznavanje to na jazikot. Ova se pravi predse zato što kaj javnosta može da se zdobije vpečatok, deka na germansko to naselenije stranski terabotnici im predstavuvat golem problem, što može da dovede do međusebna nedoverba. Nije znajeme, deka nedoverbat od strana na germancite sprema strancite ne može vednaš da bide od straneta. No nije morame da živejeme zajedno i nije sakame da živejeme zajedno, zato a što site stranski rabotnici vo Germanija, pa i vašite sunarodnici, možat utredani bidat dobri sosedi, prijateli. Zato a sorabotkata na site polinja, osobeno na kulturno to i opšto čovečko to pole, vodi kon to a site da živejeme vo jedna posrećna idnina. Zukunft entgegensehen können. Moj kolega isto upoznat sa tom materijom, pa bi možda mogao reći neke primjere iz svoje prakse prilikom posjeta domova u kojima stanuju naši radnici. Ranije su bili ovi problem sasvim nejasni. Svakodnevno su ljudi dolazili u savjetovalište i pitali gdje mogu djecu da upišu za školovanje. A sada se mogu svakodnevno javiti na konzulat, na konzulat se vrši popis djece za školovanje i oni pohađaju školu u onome mjestu, dijelu grada gdje mu je škola najbliža. I pored redovne škole oni imaju i dopunsku školu na našem jeziku, a to su srpsko-hrvatski, geografija i istorija. Ova momče što ovdje poslužila, čivo je ova? To dete je moje tuka, nešto, da. Kada doje to u Germaniji, tuka nemaš da, četvrto odeljenje završi tamo u Tjetovo i ne znaš ni zbor, a сега je dosta odličan učenik, u germansku školu posjetuje. A devojčeto? A devojčeto mi ušte se navođe u Skopje uči apotekarska škola. Kako ti se vika detето? Zoran. Zoki, ela malko ovdje. Koliko godini? Ja sam imam 13 godini. Odiš na učilište? Odam. Koje odeljenje si? 7. Germansko učilište? Da. Kako ti odi na učilište? Se razbiraš sa drugarite? Dobro. Ide, sve se razbiram. A da li posjetuvaš i naše jugoslovensko učilište doполнителна nastava? Ne, ne posjetujem. Kako ti je na školu? Imaš drugarčinje, germančinje? Imam puno drugarčinje, sve se druže sa mene. Site? Da, site što gi poznao. Kako ti je uspokoj? Pa ide sve, do svega je sve dobro. Se nadevaš odlično, mnogo dobro, kako se nadevaš da završiš? Pa сега ušte ne znam, ama će vidimo poslije koji će ovo. Mačno li ti je za doma, za tatkovinata? A, ne, mi je mnogo. Ipak nekoga šovaka, ama ne sve. Sve sam se naviknula ovdje, pa ne mislim. Jedan od bitnih problema i teških problema koji posebno će se kasnije očitovati sve više, to je problem školovanja naše djece ovdje. Mi imamo sve više porodica koje dovode svoju djecu ovamo iz Jugoslavije. Djeca završavaju školu ili razred u Jugoslaviji, dolaze ovdje u Njemačku da bi nastavili školovanje, bez obzira radili se o osnovnoj školi ili o nekom zanatu. I ovdje se susreću sa problemima koje nisu računali da će naići. Obično ljudi misle da u Njemačkoj postoje neke jugoslavenske škole u kojima djeca mogu nastaviti redovito školovanje, a to nije slučaj. Mi ovdje imamo takozvane prelazne razrede, dakle razrede u kojima djeca za godinu ili dvije moraju naučiti njemački jezik da bi prešla onda u redovnu njemačku školu. I statistika sada pokazuje da svega 30%, oko 30% strane djece u Njemačkoj uopće završava neku školu.
A da li ima i dopunitelna nastava na majčin jezik, jedan od majčiните jezici od jugoslovenskite jezici? Postoji, imamo, to je takozvana dopunska nastava, međutim, vi znate i sami da je kod nas, da je s našom djecom već problem i u tome što mi nemamo recimo jedan jedinstveni narod i dešava se recimo da u jednom je gradu nastavnik iz Hrvatske, djeca su Makedonci, Slovenci, Srbi, iz albanske narodnosti i tu je onda teško naći jednu jedinstvenu nacionalnu nastavu. Nastavnik, recimo kod nas u slučaju je takav u Düsseldorfu, imamo nastavnike i u prelaznim razredima i u dodatnoj toj nastavi. Imamo nastavnike iz Hrvatske i kad dođu makedonska djeca, ona tu ne mogu si puno pomoći. Ovaj ga nastavnik niti može ispraviti, niti mu može nešto pomoći, niti mu može nešto pokazati. Dijete se mora ili prilagođavati nekako nastavniku i nastavnik se mora prilagođavati nekako na neki način djetetu i dolazi onda do one situacije da roditelji jednostavno ne šalju djecu na tu dodatnu nastavu jer je to u stvari jedno dodatno opterećenje za djecu. Koliko godina imaš? 20. Ovdje, kako što reče majka ti ovdje kad si završil nekakvu školu, kakvu školu završil? Za mehaničar, 3,5 godine, сега работim. Kaj da работиш? Kada работиш? Volkswagen. Kako ti беше со школата? Не беше лесно, треба да се знаеш малко. Кој ти овозможи да го посетуваш тоа училиште? Самиот, ја учев прво занат. Прво го учев јазикот, после се запишав, татко ме запишав тука во Volkswagen. Така го завршив. Тешко малку, ама Сепак го заврши. сепак го завршив. Како се викаш ти? Снежана. Колку години си? 14. Одиш на училиште, значи се уште. Кој оделение си? 7, сега 8. Сега ти одиш 8 од 10. Другата неделя. А од понеделник? Не, другата А година. другата година. Како се снаоѓаш во училиште? Па добро, Го совлада германскиот јазик? мора. Во редовна паралелка си? Да. Кога го почна овде учењето на германскиот јазик, беше ли во некоја претходна паралелка кај што го учеше претходно јазикот, па после? Не. Не. Одма у немачка школа иде. Одма во германско. А учите ли тамо во посебни паралелки и некои предмети за Југославија? Па некогаш у... Не, има посебни паралелки каде што се предава на мајчин јазик. А не. Не. Имаш ли другарки овде? И од училиште или? До училиште и тука се познам од улица. Аха. А повеќе се германчиња или? Па да. Немаш некој од други народности? Имам една италијанка дека у зградата живе. Соседка. Како се согласувате со неја и како Многу говорите? добро. На кој јазик? Германски. Германски говорите? Да. Те учитае по малку италијански? Па. Иде. Неколку збора. Сабиха, колико ти е година? 11. У кој си разред? Treći. Треći. Знаеш географiju Југославија? Слабо и учи о томе. Знаеш? Колико република има, рецимо, Југославија? А дали ти знаеш? 6. 6. Како се ти зовеш? Sejdarević. Које су те републики? Кој е главни град Босна и Херцеговина? Sarajevo. А кој е главни град Југославија? Beograd. Еси чула за Неретву? Nisam. Jesam. Јесте или нисте? А за Сутјеску? Нисте учили још можда? Нисте можда још учили? Еси ти учио можда ово што сам питал твоја сестра? Pa mi to slabo učimo, mi čitamo, pišemo, posve slabo to mi učimo. Možda nekada ovako, kad mi zapitamo učiteljice to, slabo mi to učimo. Еси чуо за Саву Ковачевиќа? Nismo, Ниси? nisam. Ни за Сутјеску? Jesam. Јеси. Šta je bilo na Sutjesci? Na Sutjesci ratovali. Ko je ratovao? Ratovali,
Njemačka protiv Jugoslavije. I ko je pobedio? Jugoslavija. A za Neretvu jesi čuo? Jesam. Tamo je puno krvi proljevano zbog isto rata. A da li znaš, recimo, koji je glavni grad Makedonije? Makedonije. Jesi nekada čuo za Skoplje? Jesam. Skoplje, glavni grad Makedonije. A za Hrvatsku? Jesam. Koji? Srbija. Slovenija. Glavni grad Hrvatske? Hrvatski. Zagreb. Zagreb. A Slovenije? Vidiš da znaš ti. За време на престојот во Сојузна република Германија, нашата екипа забележи примери на одделување на децата на југословенските работници на привремена работа во оваа земја. Повеќето беа оставени во татковината, но забележавме и примери едни деца да им се школуваат во Германија, а едни во татковината, како што е случајот со децата на инженерот Лозановски, што го посетивме во Карлсруе. Поголемиот син Предраг, од причини што сакаме да има возможност да се школува и на германски и на југословенски факултет, го оставивме годинава во Југославија да заврши оваа и следната година матура. Тихо, ти веројатно овде посетуваш германско училиште? Да, Како се согласуваш со твоите другарчиња овде? прилично добро. Ти помагаат во учењето, веројатно веќе го совлада германскиот јазик. Да. Добро? Ти- Добро ли? Да, сигурно. Имаш проблеми во учењето? Па, во некои предмети да. А инаку друго не? Не. Каков ученик си? Многу добар. Сега сум добар. Добар си. Овде гледам повеќе слики, чиви се овие? Тие јас ги нацртав. Ти сам си ги сликал? Да. Колку слики досега отприлика си насликал? Околу 500 слики. Околу 500? Да. Од кога се занимаваш со сликање? Од моја трета година. Како твоите другарчиња овде на училиште гледаат на овој твој хоби? Па тие многу ме сакаат затоа што многу убаво цртам. И Кажи. па со нив ја повеќе пати се сретнувам, па цртаме заедно. Дали на училиште организира нека изложба на твоите слики? Да, овде во 71 година организира изложба на мојиот брат ми слики, затоа што тој овде беше во тогаш. И Инаку имаш организирана друга изложба? да, уште две Каде? изложби. Една во Штуткарт и другата во Скопје. Crni koz, crni sam koz, bos, a cipela nemam. Sam vam, djeco, pjevao glasno u ranu zoru i kasno uveče. Hoćeš li nam ti reći odakle si? Ja sam iz Bosne i Hercegovine, Iz koga grada? iz Ljubuškog, Koji razred ovde pohađaš? 2. razred. Osnovne škole, ne? Da. Pa kako ti ide u školi? Jesi dobra učenica? Dobro. Dobro. A kako se zoveš? Dijana, Prezime? Primorac, A ti, hoćeš li nam ti reći? Kako se ti zoveš? Zorica Čija? od Mile, Koji si razred ti? drugi, Drugi razred. Jel ti teško ovde u Nemačkoj da učiš nemačke škole? nije, Imaš drugova i drugarica? imam, A ti odakle si? iz Zagreba, Koji razred učiš? prvi, Kako se ti zoveš? Asija, A zašto si malo pre nisi znala pesmicu najbolje, a? pa,
Jel učiš nemačke pesmice na pamet? Ne. Ne učite? A znaš li ti da nam kažeš koji je glavni grad Jugoslavije? Beograd. Beograd. A Hrvatske? Zagreb. A kako se ti zoveš? Lilja. Koji si ti razred? Prvi. Prvi? Da. Znaš li ti da nam kažeš koji je glavni grad Bosne i Hercegovine? Zagreb. A znaš li neku pesmicu da nam izrecituješ? Znam. Koju? Olovko, olovko. Ajde, reci je. Olovko, olovko. Olovko, olovko za režice. Knjižice, knjižice. Nauči se. Napiši se. Posle? Zadaću, napiši se, a ti lopto, to ću sam igrati znam. Bravo, bravo. A ti odakle si? Od Skopje. A, ti si Skopjanči. Kako te vikate? Emil. Prezime? Petrov. Koje odelenije si? Prvo. Prvo. Učiš germansko učilište? Da. Teško ti je u učilište to? Ne. Znaješ germanski jezik veće? Da. Znaješ li ti nekoja pesnička na germanski jezik da mi kažeš? Mm-mm. A znaješ li da zboruvaš somene germanski? Ne. Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? Ja. Kako se ti zoveš? Bane. Čiji Bane? Prezime imaš valjda? Kako ti je prezime? Jočić. Koji si ti razred? Prvi. Hoćeš ti da nam kažeš kako se zoveš? Sonja. Prezime? Tiček. A koji si ti razred? Drugi. Drugi razred, u nemačkoj školi? Da. A ovdje, jel ti dobro dođe ova nastava da malo se podsjetiš, da na svom jeziku učiš nešto? Malo. Malo? Znaš nemački govoriti? Njemački to mi je više nego jugoslavenski. Bolje znaš nemački nego jugoslavenski? Da. A da li bi željela da učiš jugoslavensku školu? Da. U Jugoslaviji? Ne znam, ali bi išla tam jugoslavensku A što? školu u Jugoslaviji. A što, jel ti tata i mama nisu tamo? Oni su s tobom ovdje, ne? Da. Šta ti radi tata? Po danu uvijek ide radit, pa kad doma dojde, valjda ide na tankštelu ili nekud. Ili na špancir. A ko ti pomaže da kod kuće rešavaš domaće zadatke? Te ljubazni te nam se predstavite. Glušić Irena iz Zagreba. Koliko ste dugo ovdje? Ja sam tu 4. školsku godinu. Svakako vi imate poduže iskustva i možete nam više reći o tome, ne? Da, ja sam prva došla i početak je bio zaista težak organizacija, oni prvi koraci, svaka stvar je u početku teška, a sad nam je mnogo lakše od kad je došao drug konzul. Ipak on je preuzeo sva organizaciona pitanja i brine se za nas i za školu i za djecu i kontaktira sa njemačkim organima školskim. Svako nam je lakše puno. Mislite na konzula Petrova, ne? Na druga Petrova, da. I općenito nam konzulat pruža podršku i pomaže nam. Da li bi mogli da nam kažete kakav uspjeh imaju djeca, kakav uspjeh postižu? Znate, to ovisi o mnogo faktora. Važno je u prvom redu koliko je dijete provelo godina ovdje, jel? Neki su ovdje rođeni i svako da onda oni su u pogledu jezika dosta oskudni. Ako su došli već u početku u prvi razred, recimo, koji su mi došli i koji su sad u 4. razredu, ti su prilično savladali pismenost, opismenjeni su prilično dobro, govorni jezik također dosta dobro je napredovao i tako dobro, prilično. Čujemo da ovdje jedan nastavnik ima više razreda od 1. do 9. Ja sam zapravo u najboljem položaju ovdje u ovoj okolini jer imam, evo kako vidite, u ovoj grupi svega 2 razreda, 1. i 2. jer je broj djece toliki da se tako može raditi. Inače u one ostale 2 škole gdje radim imam od 1. do 4. A ostali kolege, oni su tako u težim uvjetima, imaju od 1. do 8. razreda svu djecu obuhvaćenu i tu je rad veoma težak. Tu stalno zaista je vrlo naporno, treba svaku sekundu iskoristiti, planirati, dok jedni rade tihi rad, drugi ovo, treći ono, onda
kako može spojiti razred, da radi neku metodsku jedinicu sa svima zajedno i tako. Vrlo je teško. Kako djeca savladavaju nastavu koju vi sprovodite? Ne smije se na njih stavljati prevelike zahtjeve jer su veoma opterećeni i u njemačkoj školi, znate. Onda koliko god više možemo naučimo ovdje, a kod kuće pjesmice, tekstove, pisanje, svako zadaće imaju i vrlo marljivo ih oni pišu i uredno trse se djeca i roditelji koliko mogu u tim teškim uvjetima jer svaki je došao tu da što više radi, jel? Ali koliko god mogu im pomažu. Da li nakon školskog vremena koje provedu ovdje imaju nekakve zajedničke časove, zajednička zanimanja da bi se više zbližila djeca? Imamo, da, u kulturno-umjetničkom društvu Mladost. Tu su obuhvaćeni i pioniri i omladinci. I sad dok dobijemo ove prostorije koje smo očekivali, onda će se tamo više djeca sastajati. Inače tu se okupljaju. Da li ste vi lično zadovoljni sa znanjem koje stiču djeca ovdje? Pa, znate, tako iskusni i stariji nastavnik nije zapravo nikad ili vrlo rijetko zadovoljan. Ali to što se može u to vrlo kratko vrijeme postići, to mogu reći da sam zadovoljna. Jer to je svega 2 puta sedmično i to je vrlo kratko vrijeme, znate.